Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Rilalena iya wattu upu minasai apala tukangi ada padisengang toriolota iya naritu panesengi rahasiana Ompona Ulenge. Telu Ompona Ulenge naripasunna nene ta Adam pole risuruga. 5 Ompona Ulenge na teleng lopinna Nabi Nohong ritengana tasie. 12 Ompona Ulenge naritunu Nabi Ibrahim alaihissalam pole Nabi Namrud rajana kaperee. 16 Ompona Ulenge naribuang Nabi Yusufu nori bujunge kudaina. 20 sedi Ompona Ulenge narilanti Fir'aun puanna kaperee. 24 Ompona Ulenge yemmei bale Nabi Yunus alaihissalam di tengah tasie. 25 Ompona Ulenge na kena tika tanah Arab pitu taung etana ananami na balu na engka nanre. Panesengi Esso Natuju Muharram. Esso seneng mega dalle mega bosi mega angin. Esso salasa makura bosi mega anak jaji malasi tauruntu abala. Esso araba mompo masagalai serangi maega tau masolang aga bana nasaba ma betui buluwe. Esso kambisi maega ricu maega bosi masusai pemerintahange menrek maneng agagai. Esso juma biasa tawe punoi bainena makanja aselekna taneng-tanenge. Esso satu maega bosi biasa kedo tanai maega dalle. Esso aha iya naritu makanjai taneng-tanenge makurang wasele.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.